nami naratutungan ni Jebu nami di mana lang hatas sinamot sinorhani biru nami nagali parmana nung awe tutu kurun sudah na pakateot tadi bebasan ni Selerion di basa lakno ada bita dia kapat pangata ngai ngidakku Oma sama kadangan idat ucau tau matutukan uli malinga na sinakapan ni Rohata marutuk tu na denga matu lauta di tanggal 5 dari 1 tohoman itu di bagasan las meroha mahita salhuna dia kapar cupangata so dia pesakat ni sibolis daw mai inoron niya kahadinggaro di bagasan ni Rohata sehat may dakula mapuwa parmemo sa tonga-tonga ni Jebunanyon sehat tamu na sa luhupna na sa keluarga dumoy matutuda po nami di lauta tuwa ka rin na ng oras mahamuna lamuna sa Jebunanyon oras na rin kami na tinggal babutima jadi sawani matutuha ka nang doho di kaparibet ni bedison nung tutube tahata keningan pulcap nyang kiki sesoni nedok ninang natutu mena seunang biarong akasikal siya betina imanak tati di tanggal 5 Oktober 2024 tahun asimarhan itu hanakang di perjalanan muna penon di dogan itu hamamu satu dung muna horas mahula-hula tahun dunak tahata naik sinamo ni parumetai horas mangang dohot ham tadi muna babutima Oras. Managay hatan ingat do buruni bedison. Bison batu pahami do ima kadangan udicau. Ala nunga sau kudun gimana natahatai masalaho par hasotan di buruta do yang kota. Jadi yang dia mak kudu caut mau patu pahanyon madalan paboto hono mu tukahang gimu bisan saat tamu si ima alanang tiar tiur ima nak tahatai selaho perbugasan ni anak kota jadi horas mahamu nama jalo ada ngepudcau sian hami hula muna boras ma kami na patupahon hula muna berutima Oras.